Sporenja oko naziva ulica i izgleda spomenika nisu novi izum. Ove 2020. godine aktuelne su rasprave oko izgleda spomenika Stefana Nemanje i izmene naziva beogradskih ulica čije imena se vezuju za bivšu jugoslovensku državu. O sličnim sporovima u prošlom veku i posebno o uklanjanju spomenika Karađorđu sa Kalemegdana, ali i o tome kako je pretopljen spomenik Franji Ferdinandu, govori nam urednik politike i publicista Nikola Trklja. Dinastija Obrenovića, kada je svrgnuta sa vlasti, u Beogradu nije ostala bez svojih ulica. Karađorđevići se vratili na presto, ali nisu prekrštavali glavne prestolničke ulice. Tako je ulica kneza Miloša, kralja Milana, knez Mihajlova ostala do dana današnjeg. U to vreme i dva glavna gradska trga, Terazije i trg ispred pozorišta, imali su spomenike koje su bili u čast Obrenovića. Na Terazijama je bila česma posvećena Milošu Obrenoviću, a na trgu ispred pozorišta spomenik knezu Mihajlu. 100 godina posle srpskog ustanka Karađorđevi su ipak odlučili da podignu spomenik voždu Karađorđu. Odmah posle završetka Balkanskih ratova poručili su spomenik iz Rima. To je u stvari bila kompozicija koja je sadržavala nekoliko spomenika. Slepog guslara, zatim dva vojnika, jednog iz prvog srpskog ustanka, drugog iz Balkanskih ratova, majku sa detetom i grčku boginju Niku. Na vrhu spomenika stajao je vožd svih Srba, Karađorđe Petrović. Spomenik je otkriven 1913. godine, međutim, nisu bili svi zadovoljni njegovim izgledom. U čaršiji je bilo dosta onih koji su kritikovali izgled spomenika voždu Karađorđu. Među njima se posebno isticao Moša Pijade, revolucionar i komunista. On je u Pravdi pisao jedan tekst u kome je govorio da je to bronzana sramota, da tu rugobu treba pijukom razbiti i srušiti. Moša Pijade nije srušio spomenik Karađorđu na Kalemegdanu, ali jesu Austrijanci koji su ubrzo napali Srbiju i porobili Beograd. Spomenik je uništen, ali se Austrijancima svidelo to mesto gdje je bio spomenik. Poručili su u Beču da izliju drugi spomenik, Franji Josifu. Spomenik Franji Josifu je izliven i stavan u bažu, upućen Dunavom i doplovio je do Beograda. Ali se Franjo nije uspeo popeti na Kalemegdan, pretekle su ga srpske jedinice koje su u jurišu sa Solunskog fronta oslobodile prestolnicu. Kad su došli i vidjeli izlivenog Franja Josifa, odlučili su, neko se u stvari setio da ga pretopi i od njega naprave zvona na crkvi Ružici na Kalemegdanu. Stvorena je nova država Jugoslovena i više nikome nije padalo na pamet da vrate vožda Karađorđa na Kalemegdan. Posle Drugog svjetskog rata na Kalemegdanu su sahranjena trojica ili četvorica istaknutih komunističkih funkcionera. Među njima je sahranjen i Moša Pijade i podignut mu je i spomenik. Tako da danas na Kalemegdanu stoji Moša Pijade umjesto vožda Karađorđa.